Rahajeng bagya idodane sane mirengang tutur online puniki. Satua puniki tuasarana melajahang raga mebasa Bali. Yening satua puniki nenten menggah rengkayun titiang nunas gengreno sinampura. Tata titi basa wenten sane nenten patut yening wenten kritik utawi saran titiang angayu bagya lan kelungsur. Sedereng lantur mirdata yang satua puniki pingajeng titiang nyakupang tangan kesarengin panganjali. Om Swastiastu. Murda satua puniki tuah wau ngangkenen oke. Bebaosan utawi dialog satua puniki keicenen kreasi mangda wenten gregetnyane. Ring sortaru bingin sane ageng sedereng sang surya jagi masinep wenten mekekalih jatme lanang lan istri. Sane istri sampun sepuh rambut dane putih wenten coklat akidik kasirsir antuk angin tur kesunarin sunar matan ai sane barak. Ide sang meraga sepuh dhuwur pisan. Cihna nenten je sang meraga saking Jabanpuri. Pererain ide halus kejangkepang antuk garis-garis tanda-tanda sampun lingsir. Minab ide boleh pengajah-ajah tata susila lan melajah tutur kewicaksanaan sane akeh saking parawiku guru lan resi. Ngantenang pererain ide sane keleson minab ide mondong sungsut kayun sane abot pisan. Sang meraga lanang minab sampun mayusa 3.5 tiban. Dane merambut selem ingel. Suar penyingakan dane terang lan tajem. Cihna sang meraga duwek sane mangkin ke baos jenius. Tangan dane siteng mabikulan sane keret tanda-tanda dane nenten je nak meraga matah. Ide memargi lincah lan gelis. Yening cingakin malih kecingakin minab dane meraga saking wangsa satriya. Sampun suwe mekekalih mesadu ajeng ketarko wenten duang depe sang meraga sepuh ngewawanin mebaos majeng ring sang meraga lanang. Duh cening karna okan ibu teke mai makin cening dini sanje-sanje. Ada lakar ane keomongan kenten Dewi Kunti mebaos majeng ring Radaya utawi Adipati Karna. Sing buin mekele lakar teke perang Bratayuda Kurawa ngelawan Pandawa.
Ceningkan subonawang pendawo totonan tuah adin-adin ceninge. Ibu ngide pangje cening bagus melanin adin-adin ceninge ngelawan Kurawa. Sudarma beli paling kelih tuah melanin adi-adi. Kenten Dewi Kunti ngeruntuhang baos. Sang merago lanang kemengan mireng baos sang merago istri sepuh punika. Inggih sang merago sepuh dados ragane ngandi kayang titian okan ragane nyawis sang Karna. Seuning titiange ibun titiange tuah ibu rada lan bapan titiange mawas teu adirata sane dados kusir ring Kurawa nyawis Adipati Karna. Titiang nenten medue ibu sane tiosan. Ampurayang nggih titiang sampun langgana ring ragane mabaos Basusena utawi Sang Karna. Duh cening Karna do ngomong kekitu teken ibu. Cening jati-jati okan ibu. Ajin cening tuah ide Betara Surya nyawis Dewi Kunti. Yening sekadi punika, yening ragane yukti-yukti biang titiange, duk titiang karirare, titiang mererepan ring tikah padang sane genit. Seantukan ibu kualon titiange nenten nyenengin titiang. Adipati Karna nyawis. Yening na alit siwasan setata kerum-rum kesayangan antuk ibunyane, biangyane, keesopin ajeng-ajengan tur pekedek pekenyung sareng rake rainipun. Titiang tua kesayangan antuk ibapu adirata kemanten. Sedina-dina tan pegat-pegatan poleh munyi banggi lan kemikan sinis ibu kualon titiange. Anak alit siosan sederekipun mererepan setata kegendingan gending-gending rare. Cihno biangyane sayang ring okan-okanipun. Titiang mererepan ring samping badan jaran. Genitan gas-gas ges-ges resirep di tikah padang tur kegul-gul munyin legu nyawis radia. Duk dumon ragane ring dije. Ne mangkin wenten pikobet ageng wau rau ngangkenen titiang okan ragami. Ring dije genah wibawa biang pance pendawu sane memargi ring margi dharma. Malih radea matbat Dewi Kunti. Cening Karna de cening ngomong kekitu. Dewa cening bagus sing nawang ibu mondong sebet gati wireh ngutang cening di tukat gangga. Ibidan ibu pelih ngaboraga reh ibu nguncarang mantra. Picen ide Betara
pican ide betara pican ide Resi Durwasa sane muaste aji-ajian Aditya Hridaya. Angin pengundang watak dewane. Ibu moyain kesaktian totonan tur ibu iseng nguncarang mantra ngacep ide Betara Surya. Ide Betara Surya tedur tur ngicenen oke. Cening karena ento subuh pican ide Betara Surya mabaos Ibu Kunti. Ampura nggih sang meraga sepuh, dung juari pongah ragane ngangkenin titya oke. Sampun 3,5 warsa langkung ngutang titiang ragane lunga kija. Ragane uning pengerasa dados na alit, kasenggo na alit keduduk ring margi, tur kasenggo jatmu emas tan becik. Nyawe Sang Karna. Napi ragane ngerasa yang sakit keneh dadosna alit ubuh. Sami timpal-timpal titiange sinis reh titiang na alit ubuh dan maduwe silsilah. Bebanjaran sami pekrimi tenje wengi tenje lemah setatu ngortawang utawi ngosipang reraman titiange ibapu adirata maduwe kurenan simpanan malih karena mebaos tumuli sebet. Duh cening dewa bagus suwut matbat kepelihan ibu ipidan. Dugas totonan ibu tuah putri panegara Kunti Boja. Sing jebenah ibu ngusakang wibawan kakyang idewa. Reh ide maduwe cucu nenten maduwe aji. Ente ngeranayang ibu ngutang cening sesuban ibu ngitung untung rugi jelemelah malih ibu Kunti mebaos. Yening ibu sing nganyudang cening ditukat ganggane tur kakyang lan panjak Kunti Boja uning ibu maduwe na alit sing ngelah aji menken-ken penadian panegara Kunti Boja lan kakyang idewo. Ibu nganyudang cening medulur pengacep-acep dumugi wenten warga sane nuduk cening. Tur dumugi cening dados jatma mawiguna ring kawekasan. Dewi Kunti mabaos. Ibu mondong sebet tan kadi-kadi mondong pengerasa pelih seumur hidup. Sing dadi ben sirep sewai-wai wirah inget teken nasib ceninge. Sing suwut-suwut ibu ngacepang cening pang status selamat tur dadi jatma luwih di kawekasan. Dewi Kunti mabaos. Cening jani subo dadi jatma pragat di marga satriya, maka jangka duagan satriya cening gelahang. Sebenahne cening nulungin adin-adin ceninge ngelawan roh mocorak. Yening cening sing nulungin adin-adin ceninge jelas subuh ia lakar kalah. Wireh di Kurawa ada Resi Bisma, Resi Drona, Aswatama, ane sakti-sakti. Dewi Kunti mabaos.
Niki nggih sang meraga sepuh duk dumun titiang kari teruna meriki ngerereh pengajah-ajah nyantos sekadi mangkin nenten wenten sire sane nulungin dewek titiange. Titiang maduwe tetujuan urip tuah dados jatmu kasub ring marga satrio nyawis karno. Budal sampun ragane sampun nanggul-gul titiang malih. Titiang tan merasa dados okan ibu. Yeneng yukti ragane ibun titiange, ragane tan wenang ngangkenen oke. Reh titiang kegedeang antuk bapu adirata sareng meme kualon titiange inggih punika ibu Rada nyawis karno. Ragane ngandikayang mabelo pati majeng ring Kurawa nenten patut. Saantukan Kurawa sampun lempas ring margi Darma. Titiang sane mangkin dados satrio pilih tanding maduwe tetujuan urip tuah seda ring payudan. Ngerereh satrio pilih tanding sane jagi lawan titiang nyawis karno. Titiang mabelo pati sareng kanthi lan mabelo pati ring janji. Jagi melanin Prabu Duryodana ring Bratayuda. Mangkin budal ragane rereh okan-okan ragane titiang mepanumaya okan-okan ragane nenten wenten sane seda ring Bratayuda nyawis karno. Asapunika tutur indik nak alit sane kekutang tur dados pejabat penting. Mangkin titiang nginep satwa puniki antuk paramosanti. Om Santi 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 Om.